besethweswe thina inkosi Siyezulu nomhlaba siyabonga Jehova oyingcwele umfundisi umchuno engqondo siyabonga Thixo owuthixo ukuthola leli thuba elingaka nami njengomuntu owayekhona ngayibona inyanga yezulu ngayibona inyanga yezulu isuka ephakameni iyofika emaqadini eMbeka ngake ngasina lapha ezantsi eMbeka ngayibona inyanga yezulu isiza la izoqala lomuzi izosakhela lomuzi oyingcwele ngithi nama ngibabaze engakubona ngikhumbula ngelinye ilanga njengoba insimbi lezishaya lapha emfijoli kwakukhona khona la eThempelini khona belunga babela ngoba inkosi inyanga yezulu yayithanda into ezinhle njengoba yazi yathi nezinsizwa igqoka amashethi amhlophe
namabhuluku amnyama sibe bahle yayithanda into ezinhle angisaboni ukuthi kwakuphi kodwa kwakukhona kukhona belungu ababefike ne-keyboard bayakhumbula abadala babekhona yayimile phambi kwethu ibhidisa sihluthule ngendlela esihluthula ngayo masihlabelela kwakuhlatshelela uNkosi yethu ithi niyapimba ithi masana ukupimba namhlanje abafana bayayibhotoza lezi insimbi bayibhotoza impela ngendlela engisho ukuthi uyathokoza lapha ekhona ngolinye ilanga ngangikhona entabeni eyingcwele enhlangakazi endala uNkulunkulu esimkhonzayo sikhonza uNkulunkulu impela amen uthi namhlanje nginika isibusiso hambani niyothenga imoto nonke angisayifuni imoto zosibanibani la kulolu hambo walibeka la manje ngomthetho wathi angisayifuni imoto zama hayi kusho wena ke lokho ngempela Nkosi yamakhosi uma sibuka lezi imoto ezingaka ezenyanga yezulu ukhona imoto ezinhle la ukhona ezinhle kukhona nezilandela ezinye ezinhle kodwa zonke zomsebenzi kaNkulunkulu ekhunjulwayo namhlanje inyanga yezulu nami ngithi angibabaze ukuthi lapho ikhona ayisikhumbule nathi Nkosi businikezwe